kasinsin mo, Susan, anak mo. Nauram ka no ti balay da. Ay nawaw. Isumat ko na na. Makasangit pa yung harod amang ibagbaga kanya. Naimbag kumamat adanay salbar da agamit da tatang. Talaga nauram amin, anak. Awan tinabati. Light materials to, ngamin ti materials ti balay da. Samay sa abdada iti bangkag da, iti nauram ti balay da. Sus, kaasi damat nga rod no kasta tatang. Ang mga nauwan pa yun may suot da. Adda ka no, tintad da iti karo ba da? Ang kurang da dyan, anak. Alabayan nyo, ipadas kung tuman ti agsulisit iti tulong para kadakwada. Sige, sikan ti makamo, Susan, anak. Tulungam ti kasinsin mo. Nakita tin post mo iti Facebook, Susan, bakit? Oh, apay tayo Jeber tulakay. Nakita nga daw ti nang isi-share post mo. Anda ka di mo lang ti nakolektam donasyon para iti kasinsin mo? Ay uwan. Damat kit di, lakay. Nasayat mo nga rin kasta bakat. Kahasi damat. Iso nagsuli si taklatan. Tadi tayo mat kabailan ti tumulong. Papaada tayo mat nga rin mamirmiraot. Pagyamanan tayo lata. Tadamag tangiti mayat at tumulong, Susan, bakit? Ay wan gayam. Agpailiak inton Lunes. Mapan ko alaan dagiti bado kan groceries at donasyon ija ili. Usaran tapay lang ti tricycle mo lakay. Awan ti parikot, no may papaniti na yung tabakat. Lumabasak pa'y man iti paraangan niyo, Madam Rosita. Mabit lang, Susan. Apay ka di? Nakita mi ti in-post mo iti Facebook mo. Kaya't mi ba't ti makatulong iti kasinsin mo? Ano dagiti badbado ken groceries kayat mi nga idonar. Adamat laeng cash. Ay nawaw. Agyaman aklaunay no kasta, Madam Rosita. No nawaya ka. Umay mo lang alaan dito'y balay, tas ikam timangtad iti kasinsin mo. Busy kami ngamin, iso sikapay laeng ti makaam mo. Ay awan parikot no may papaniti da ita, Madam Rosita. Umayak to inton bigat. Mangkita ka langan iti arkila tricycle, tapno adda pangiluganam. Ado nga mindagi chay. Sigurado adi mo mabagkat amin. Nay, agasam nga dito nakulik sa madonasyon, Susan, anak ko. At saka groceries, bag, sapatos, kan lupaw. Ang mga no, dapat tikas. Adda tatang. Nagsaya abang ngaron kasta. Tapno, adda ti mausar di kasinsin mo. Adda pa'y kano idonar ni Madam Rosita tatang. Manayunan pa'y dagito eh. Aya. Wan. Ay, baknang katday chay. Sigurado ang higinaan mo ti idonar da. Kita manako. Nuan niya man ti nakulikta madonasyon para iti kasinsin mo. Itad mo abuo kadakwada. Di mo kiskisayan, wag. Ay, nawaw. Kaya't ko lang man ti makatulong, tatang. Diyak pulos paginteresan, dagita donasyon da, tatang. Palagip lang ang anak ko, Ni tatang mat. Anyat pagkunkunan nyo kanya. Aya. Ket, nakasaritam ka di matlaang ni Manang Susan, Mama? Wen, nakasaritak idi kalman, anak. Anya nga iti kunana, Mama. Umay danto kanwala dagiti donasyon dinton bigat. Nasaya at mat nga ron no kasta, Inayon mo nga rodan dagiti bags kan sapatos ko, Mama. Ha? Inayon mo taso kataktumot laan. Saan abale tamabalin pa'y mat ama usar dagi jay. Naimbaglaang nga adda ti usaran ti kasinsin ni Manang Susan. Sige. Ibagak to iti babaunan tayo ta ikarton na kalpasan ti panaglabana. Ala nga rod, da kayo pa'y lang ti makaam mo. Ta adda ti napatag apapanak, Mama. O sige anak, agan-anad ka kuma. Mangan kan Bertolakay. Anya nga iti masinasusan bakan. Karni Ay nawaw. Awan pa'y mo naawat ko akas ka bakat. Nangalaan mo iti
Awanan ti ado as sa ulakay. Mangan kalaptan. Agawam ti mangan, tadapay papananta inton madamdama. No kasta, at dapat ito donasyon nga i-pick up ta. Bakit? Wen, ada kanugat idonar ni Madam Rosita. Last day giant lakay. Sige, mangan ka nag-shower ak labita. Agawaam Wen ka di. Agyaman kami una iti indonaryo Madam Rosita. Wala nyaman na Susan. Pagayatan may tumulong ka na iti agkasapulan. Aywan gayam. Adapay cash. Ay nawaw. Ado ti indonaryo agamit ken groceries madam. Sa ita adamanin cash. Kasta talaga. Naimbag matapang rugyan ti kasinsin mo. Damag ko ngamin. Awan na isalbar da agamit da. Ay, wan nga rod, Madam Rosita. Adada ka no iti bangkag da, iti nauram jabalay da. Ay, Nagasat launay ti kasinsin mo, Susan. Ngamin, ada ka nagagat amang kolekta iti donasyon na para kadakwada. Ay, talaga kasta, Madam Rosita. Awan mo ti dadumang agtitinulong no di datayo laang, Madam. Ala, agrubot kayon sa matan eh. Paypayapayan na kamatan ti asawam. Ang pakumusta am tulatan ti kasinsin mo, Juan? Sige nga rod, Madam Rosita. Agyaman kami manan. Agas, mandag ito'y abags kan sapatos ngay donarda iti kasinsin ko. Matlaw ang inginaan. Ay, tinasayat. Kasayak tat no ada mausar ko. Sigurado asantong matlaan nga madlaw ni kasinsin ko da ito eh. Sigaw pa ka Susan anak ko. Apa nakariing ka pa ilang ket rabiin. Ay ko datang. Kas makita yumat. Ado tinasken amay karton tapno ready for delivery kada insan Mary inton bigat. Kasta ka di. Huwag tatang. Nasken nga ikarton ko. Iti kasta, umanay iti tricycle ni Berto. Huwag matindi Amang ang kiti no, kasapulam ti tulong ko anak. Ay, saan ang tatang? Kabala kong dahito eh. Sige, no kasta ti ko nam, umunak nga rutin na maturog anak ko. Ay, nasaysayat pa'y tatang. Inawagan ka din di kasinsin mo, Susan, bakit? Naipakamon ka di kan ko, ana? Nga dati donasyon nga i-deliver tayo ta? Ay, uwan, nalpasan, Berto Lakay. I-deliver ko lang dito, ha? Pumanak tumot lang dagos, bakit? Apay nga, Lakay? Wala, tanaskin nga pasada ak. Sa anak ngamin ang nakapagpasada iti duwang haldaw ka. Ala, siya kundi makamuha makisarita iti kasinsin ko. Aglisi ka nga ro iti dahalan ko. Tamapan ko alaan, ti tricycle nga usaran tama ka. O, da kayo nga itatang. Saan kayo kadya sumurot? Saan nalang? Saan tayo mo lang nga umaray ti tricycle? Sige nga rod, tatang. Ni manang Susan mati lumabas iti paraangan tayo, mama. Anya kumano'y iso ti lumabas, may anak. Kita man ti bagkan sapatos nga inusar na, mama. Saan ka di nga isuday jay ti bagkan sapatos nga indunarta para iti kasinsin na? Ne. Aywan ngagpaiso. Ay nawaw. Amangan matno di na intat ti donasyon para iti kasinsin na. Ay, di ka kumagpanunot iti dakes, may anak ko. Amangan no inted mat ti kasinsin na kankwana. Nga ta? Siguro Sapay la kong mga rod, mama. Narigat mo't ano basta inala na latan. Berto Lakay. Ano? Ano ito alamitin iti paradaan? Susan ba ka? Salino ti papanamaya? Ang paili ak Lakay. Kaya, abay kasta ti langam. Kaya sa dino tinangalami ti dahi tabag kin sapatos ba ka? Ay na, di mong sarud-sudan no sa dino.
kita ang markit no bagay ko matkaan. Kung saan nakagbidot. Inalam dahil ta ititunasyon, apara iti kasinsin mo ko ma. Kangiwat mo alakay. Nakalakit din aya. Ay ulayin bakit? Di ka ka di mabahin? Anya ko makay ti pagbain na. San arumbang akinisayam ti donasyon, apara iti kasinsin mo? Agpugno ka man. Agraman ka ditikas ano ornong kat kinisayam? Sana bali tabasit lang ang matinalak. Si kakit dimot. Anya? Apay nga dapay laang dagito abagan sapatos dito. Unak man no, in turnover ni Susan dagito nakolekta na adulasyon para iti kasinsin na. Sapay adulay taon. Wano saan na nakita? O, tatang. Ne, ano yan? Anong bidan niyo? Anak. Anya ti kaya't asawin dagito'y abagan sapatos. Ay, nawaw. Saan ka di nga imbagak kada kayo? Adiyo bibiyangan dagiti gamit ko, tatang? Ay nasusan. Saan ang nasaya at tigas tangay naramid mo? Si kanto tlaang ti maibabain mo ka. Basit lang ti inalak, tatang. Tapno adamat ka sukat ti bannog ko, Ay, muna yan na yan. Maalala! Isubli nyo dahi ta iti karton anangalaan nyo, tatang. Katinton maminsan, di yun pakibibiyangan dagiti gamit ko. Nalawag ka di? Amum ka din ti kalukwan ana aramidan ti asawang Berto. Wan tatang, nakita nga ron. Nakita ti bagan sapatos. Ngayon usar na itay. Ado pa'y tindulin na. Anyat kaya ti asawan tatang. Kita umnoan niya ti linaon da ito a karton Berto. Nan? Ado ka sapatos ken bag tatang. Wag. Bag ken sapatos a donasyon para iti kasinsin na. O na yan der sawak. Anya laeng ti panunutin dagiti tattao. Numaamuan da day tangay naramid na. Iso na sasaya at no itid mo laeng dagitakin ni Mary. Tay sumit at talaga ti makikuha kadagita donasyon. Nga apan inalalan ni Susan. O sige, i-deliver ko nga roten tata. Akawaam laeng Bertaw. O mga no agawitan dasawam. Sa dino ti pangipanam kadagita karton, Berto lakay? Itulod ko itan da Mary. Ay, nawaw. Asino ti nangibagakan ka? Bakit? Di mo ko matagikuan dagito. Ngamin, donasyon da ito'y para idikasinsin mo. Saan aparakin ka? Di kay makaaw-awat. Anya lang ti panunutin dagiti tattao. No maamuan da dayta akalukwam. Sa maysa, makitkita da nga usarem dagito'y adonasyon. Bakit? Anya kumaita no makit-kita da nga usarat. Nakababain Inalam ti saan mo't aparakin ka. Ay, basta! Isublim day ta karton iti sigod anak kay kargaan na. Ay nawaw. Apay akasta ti langap anagawid Susan anak ko. Saan mo't tan ang maidrawing? Kasanumat ngamin tatang. Katawanak dagiti maritis idili mabasak dita waiting shed. Apay ka no? Kita andak iti up and down sa kakatawa. Iso siguro ako na makatkatawan na ka Taam dati inaramid mo kadagiti donasyon anak kolektam anak ko. Uray ni Madam Rosita. Sabali ti panangkita na kanyak idilim mabasak iti paraangan da tatang. Nadamag namot siguro at ikalukwan an aramidam anak. Saan ko mat nga inala amin? Kinasayak laang mat tatang. Ay nanak ko, nasayasayat nga may no nagpakada ka pa'y iti kasinsin mo. Saan mat nga imot ni Mary kay? Anya ti masapol mo, Susan. Ay, imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan, Madam Rosita. Pamakawan? Ay, kinasayak namin ti donasyon nga interview para iti kasinsin ko, Madam. No kasta.
Pudno gayam, timang mangag ni may papankan ka, Susan? Uwan, madam. Ay, saan anasaya tikas dyan ngay naramin mo, Susan? Ay, di kay madanagan, madam. I-deliver ko matlang iti kasinsin ko inton bigat. Ay, nasaysayat pa'y. Si kamat lang ti may babain, no makita dagiti tattao dito'y lugar tayo. Asika ti mangus-usar ka dagiti donasyon na para kumaiti kasinsin mo. Sapay la kumatam, mapakawandak, madam. Tinapatagkat na kaamiris kan. Nala, itid mo no anya ti para iti kasinsin mo. Bayam, inton agsukatak iti bags, si kanto matik ka. Mabalin ka di nga. Itulod mo pa'y lang dagiti bags kan sapatos a donasyon para iti kasinsin ko, Bertolakay. Itamon pa yan nalagip mo isubli dagiti bagan sapatos. Iti kasinsin mo ba? Jakon kaya ti makatkatawan kan may marmarites lakay. Nasayat mo't nga ron no nakaamiris kan ba? Wen, itulod tapay lang dagito iti ayat ti kasinsin ko. Agpasada kan tulaangan into na alas 12 lakay. Sige. No kastati ko na, isaganang nga rudan ti mai-deliver. Bakit? Ay, nakaw! Di ka agaramid iti kalukuan. Ta iti udi na, si kantumot laang ti mapabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.